You're listening to KICH 6:30 AM Hakatnya, Guam. Mayor wagisin non paipen away resnguruk ko we iga ka resin kuta iyon ebwe erisuk nen peruen na kabasis yo aje program paipen Apasa togeri erisuk me peruri na kabasis non paipen kakeri neuch phone number oru fisu oru waru tiu siro oru fisu oru waru tiu siro atsibe erisuk ren na kabasis serivet may mat na neuch paipen iwe ye atsibe program paipen Apasa. Iwe grisogoruk eranjara pia grisoban ngoruk en yun naga fifidigitswan as a one ne pan Bible study ye sibure pan toroge ajue Bible Apasa sibue okom torongwan Iotek, sipu Iotek. Sabat skot siya fakun nugu weyen kebwe togeri fitigem wara saban. Siya pan tugar mauru kam kesewajan kebwe wasewasan fitigem. Kirisau cabur ngoruk. Suki netibats pan suki netiber joy John akkusering. Abuko kebwe fagato ngurum wahi abu pusen osugunakem. Ay bu pusen trong arom seri non no way book. Fagato merit fagato tibachem bwe Ye siya keberisin siya tugar nariton itom Jesus Christ. Amen. 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 Iwe memwera sibo bubuda sibwe akom wau nunje namba buika awa wajan kukurigich awa jok kukuri 671 689 9990 671 689 9990 Ren John Nonamwani Ferugua Kabantori WhatsApp rigich 671 689 9990 Iwe enmi van Brandori Adigu kebwe even waren radio radio.net radio.net Iwe ida borausen nujura phone number iga kebwe sibwe atarafangen Medra ke Eworam question 1 sibu atrafen ni menan Pukepin Iwe mumurat sibu bobuda mi war in question Pujikowe fefirat Joan Ivenson me evangelin re nikitibwe ibwe war nge ibwe uri. Era bwe question 1 John nibu irik me tiu
Iwe era pun hey era search the scripture. Search the scripture, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Kewe kakodon Baiben. Kakodon Baiben pun ka rugu pubason Baiben eboto rigoruk marau semuch. Iwage moson Baiben ikera metre warida usui. Ira tiaguren en ewogesin irik metu. Iubanan faigera, and you will not come to me that you might have life. And ye will not come to me that you might have life. Iwe kasegutai pue agi barao semuch. Ikakabu agi barao. Iwe ewogesin ise Jabarika medwe kabase Israel ewogesin. Nana, give me that. Let me have my Bible. Dibwe gutta medo kabase isme non AJ. Oh, yeah. Ese chuen Jebedi. Mirero eogesinge irame John Israel. Jawe miraben Israel. Si se redir pura rennerong nare Pukepin. Porabue gura titiper ngerbo gura berase much. Ngerase sirei pun renoge neroge keramak ngekeramak para ta fari terwe. Fari den Jesus. Iwe mau supagir pun Jesus yebi mamata rermi kufdan neir ngerase torren. Rapokabase isingeri por refen miraiben wewenge reida fasun pues abui ewer even fa ekki prophet ekki arabas mi wesen bin ngesabui I John Abraham sabui John Abraham Iwe isesireiga epue ku refugee ajue kapaseis nareraben nge ifa ira be minadera iwe sibue abui gerien minen non Samarik Murari, Ogisin Waru, era come, oh, taste and see that the Lord is good. O Neri, Yopanwuri, where Sabon, Ibi Wesosen Murina. O Neri, Yopanwuri, where Sabon, Mi Wesosen Murina. You are Fayette. Blessed is the man that trusted in him. Fayette ewe arabas
minne örygunnari. För götse och arvas minne vi nu örygunnari. Iwe ira ren porausen sises wen rabo busin tabasa. Rabo busin neri. Iora uri we I Ewa sa won mi murinda. Rabwe busin tugorong non kirasan. Rabo tabasa. Rabwe busin ifa ebo busin or rare era experience. Rabwe ban non Malakai 3 you era o ifawe o test me e kabasren ar osor test me and see if I will not open up the windows of heaven and pour it out unto you. Iwe porausen nifang an nifang edirarwas ir mirugui ererir po au desiri au satiri ika usap fen ifa any badu ira era ogisin ereu usunge en korik eri badu nifagen non asa mocho nang iwe nipagadi buen buaratean esa mucho gerigits an kararifang gerigits esa miwe sewesen sobro iwe nubuen ebo niratu irana language niratu iwe wen poda non peidaros mijok usure korik nubuen ke bue ores nesosor ke sarubarong po feren korik gabi miso busugdu iwe inausun irausuran god nefangerigit ese uiguk mi jok perfecto iwe ifa ira ren en arvas ewese nugu Jesus ewese nugu Jesus ye ifa ye met rere John nebu irig medugat abu buin era ogisin bun si se chun jeveri meta ajo sister era ren era kabaseis yoge adigura ida red naugisin usaro pusa sagun sagan ifa samenuki iwe yesi pure fedanawan ifa pusin ajewe nesen nore ran iwe gits si amanata pusi bue kaifagen ren nore ran ajira nesen idaraban Iotek usun at sawon Jesus Christ osugun nagrigits menan pipen sia sisire ewe Iotek
En nam non matu oru bobudantu. Te bobo. Matu oru ya bobudantu. Iwe ye usun ipo sa peronoren Piper Megan iwe ye usun abi opo Iotek matu oru bobudantu iwe ye usun abi opo Iotek. Sebem non nang itom ebwe pin. Mwim ebuar netibom ebo fish 145 usunjok wana kabo ngerigem aremo obusara amtibis iwe e Iotek ogis medicine sa pin familiar ngari pun iye Iotek sikan ay dagdi sebats iwe ese jok eri ke ifa tappin kabas pogi tere bujere eri ke tappin kabas ifa iga eke gugun kabas pogi tere bujere eri eke gugun kabas eri eke gugun kabas po biorwewen en Jesus en kabas nubuen Iotek isabats Iotek ngeri sabats sebom pansebe egan nubuen sikan sugi Iotek sikan akom kiriso meren sabariti got meren sabu soustebisich iwe pan teteriran ke an ke kabas mi pari rausun feuri idan saban kot sam ngepar iden sebom ibuerabun gits medicine non-45 145 gits isabu juga rerai Apasa nge usen na in Bible ebar Apasa pun in merang nengkot jamang ifa jamang wakisin na den Bible erfadageri getspun god I bugudan sabats bugun sebe pran bugun sabom iraira bun kapas I ewajan buen merang sibusirei bui bugudan sabats isabujok rerachi bu sirei ngesibu ban weweidi o nugu non netibats
irawe maita pota ipuseveri emen isesisiri. Ewer. Meibung puesi kiits isesisiri kot. Ina pota efen ngerikits porausannan nöiden päivän, puesi pue kaiugari si pue sisiri. Iwe era ogisin non päivän, ira si puottora. Eradikits puen siises ideiwe sebeiwe reaganfögen. Gebeit. In mesam navarasap mefi arisisis ne aganfögen på reförgeta ika förgeta. Nge paiper eradikits non Psalm ibugu irik me tiu. Ibugu irik me tiu ogisin egon möjliget iwe egon merväri. Men nan fasen med rigaira. You have, even in the darkness, it's not dark to you. But the night shines like the day. For darkness is as light. For darkness is as light to you. For you formed my inmost being. You knit me together in my mother's womb. Porausen Psalm ibugu irigmetiu ogasin omeru on möjliget. Ye porausen en kot angangerigits medicine. Nam non nugen irats. Förifögenigits. Awarar pun. Yeah. Men awarar masuan on TV, on Facebook, on YouTube, on Sokobat. Ren argan puari ifausun science. Ifausun and science förriekkeivät touch. And torong non nugen ide when mag kan cartoon. Kan juga kan manga regan torong non nugen in idarap ra pien sevrit merobudan me semen unconceive. When re dirong ra ifa rak Fiji geri kan in men dirong sperm dirong nanen sokun iwe wiri di en if even man nge joksel ren federa rusel irgatsel ma pora ya bobdare or masan bobdare or pön bobdare or baguran iwe siador iwe dekara ren med det raffe för on Facebook. Nu vet det sig we di and ien ma and en jarabara era formuri ururum
about formuli ururi men non irat. Iwa usunge etei vergendi. Wewen en sperm men sokundre re men vergen iwa abu de ifa furry en arvas. At someone go te moet ngoruk. Moet ngeriai. Pues si bue ifa John aresi ne furry arvas. Iwe irawe wen non en Pukepin warira ifa usari ya arabari meto ia kekiri tai bu faswan nge metere emerrer por ren ma an etirok agang usunjo enit en que pue ever go creator enit fefin and fefin war go creator pun en man en fefin iwe god uruvan ratori rabo create ratori förrata pun seri en man iwa en sperm seri en fefin iwa en sokun iwe ekera ru ifa en jara bara awisen nittiri förgenni erarvas ai fisata buerarvas iwe ira metera ifa ieraren kiit sia föri kot sampo sabats miran omonen purira sabats pukutat sabats ese or eben arvase pukuta yoge so saban pokits medicine mior sabats iwe yonna sabats irai asan i ewisen teiferenni irisits metake midennon irisits medicine wisen appachaferenni iwe en irerap mesabarap rese ikirajok ugugurat artori rejok förjera iwe burin nupuen en severita atau nukun nukeren en irerap iwe in mesam rapan angangeri nebar fora ra ebogeri eru tuturu oen irmeiruven rapan angangeri iwe irausun sises aitigerir nunkuan porunpun usun Iotek raboga curry saber raboga curry sam si burevo koiraren ye iwe si wap tufun me erarbek
Iwe, siyaman toroye oruan girgirin AJ program. Samun mo Iotek at sabon Jesus Christ. Kasi wajan sabwe rari rin namrets. Kasi wajan sabwe amwari radio station way program. Pwede fisiyach at kayo kapasong. Ibu pwede at sugun. Non idom Jesus siyatar. Amen. Amen. Iwe, welcome back. Ngeri ajue oruan kirigin. Iwe sifere rapun. Ifa osugun nagi sibuka kurigeri sabach kot mira nomonang merin ifa agerigits metakei oron manat Pukepin. Sabun ika amasuan ika epwe backup ini era gugur kabas sabach mira nomonang. Nge sabach pokitet ira I ewisen ochu fageni irisis mananukedirach. Usun ewe ifa ewe man apon oporosa not ewe break. Iwe ewan quoteri on mer irigat on merari. Iwe Jeremiah sabun waksin nebu era before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, I set you apart and appointed you as a prophet to the nation. Memwen ay ubwe Arab aururuk ngang uasirik. Iwe pan memwen ubutiu ngang uapan isarukura. You are set you apart. You are appointed. You are firukuta. Porque even ifa even John so fast even Nike so fast ngeri ekans nation. Iwe esa wen esa jak ifa ejak fast ngeri reke so fast. Pugis kis medicine ki jarabas setterigits apart. Pueblo kits ne fast ngeri uruseren nation. Iwe Mäti nonje ikasi kitsi se etiwa. Se etiwa meterai förribue set me apart murina appointini ei John Fosngeri in nation iwina ise patch ise namponga. Wewen ise noran kokot torora nukun an kokot. Iwe ira ren ifa rere osavats mirannom iwe en metats itom ewebin
Chamang eke ogisin raporausingeri e gugun fos I dom ebwe bin. Non Isaiah oru urugat era, and they were called out, and they were calling out to one another, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. All the earth is full of glory. Iwe ra gakufgen mayben ere wa samolun ekkewe hosts uruseren förifan aur ren nigan gott. Para the Rhowunioing, and each of the 4 living creatures had 6 wings and was covered with eyes all over within, all around and within. Day and night they never stopped saying, Holy, holy is the Lord Almighty, who was and is to come. Iwe ere jagara ekkewe föben meribacho ekkewe eor oru paususur yu rabon urusen irisir rabon ab masera mi namuan urusen irisir I rabon go kufugen o raira mayben at someone got me naberap ewe I anam I ebwe paret I ebwe panam I ebwe to iwe ikke jakmerei ke jammagen wagisin raban porasrere ifa raba porasrere idom mayben we when sibu Iotek sibu identified ibu sabach pun ese oreven esa par oreven mi number of so saban sisa bara sabat sigerai yoge nesesor sa narinen usun ekan mi wingau mi os ese o saber pun sibujak sidei pun me war sabat skot iga se war sabat arabas nge mi war sabat skot iwe ira sabat mira no monang idom ebwebin pun eit mi wasosen pin eit and got mi wasosen pin era the Lord reigneth. He is clothed with majesty. The Lord is clothed with strength. Wherever he hath girded himself, the world also established, that it cannot be moved. Thy throne is established of old. Thou art from everlasting. The flood have lifted up, O Lord, the flood have lifted up their voice. The flood lift up
the floods lift up their waves. The Lord on high is mightier than the noise of many waters, yea, than the mighty waves of the sea. Idom wewen it was someone ebwe nam. It was someone ufaith ewe ewe majesty ewe mi fokun watchbook. It was someone ufaith ren pachakuran. Iwe awarigari pachakun irisin. Iwe sabon amen setup amen set. Isetori we mukut. Amen ifa Ariwe nerin Mother King. Miren juk nom eseor nebobudan. Iwe urusen ekurater ra ifa maredi. Urusen ekwe no ra ifa pan ekieta neuer. Iwe pan ekwe no mekwe ifa floods pariratuk. Iwe ifa in ewe sabon ewe in pajuk seri ekwe megugun wangare korik iga ekwe ifa mata dan nare korik iwe ewan ifa ewan pachukun serien pugun na in ma na uswasen wattegan ebung iwe ewa sabon pad pachukun seri iwe ida ifa ren miran idan ewa sabon mipin iwe murirach marendi sipwe tigare ren mun got ebwe torikito ebwe feito wewen ngebe oruan en sise war sipwe ösugu arebwe etto non marawach pan non urusen förifan. Iwe non nuk ngon mewo kisirro. So Jesus told them, when you pray, say, Father, hallowed be your name, your kingdom come. Iwa sisisayararir. Nuper obuyata gobera sabach. Idom ebwebin. Mum ebofeto. Oen rabwe ösugu. Rabwe nam rabwe soureng ösugusuk. Rabwe jok ökosugu ewachara barau an ebwediwin. Pota pun neriere förifan auretibus. Ngerabwe wachen tou seritibus rabwe wachen torong non
non kiramwe. Pues si se sira e puesto iwe a kurir rafitororan. Murin rannom non euro Iura niwinti furifan. Iwe murin a abarwada jawa jatibis. Iwe obugur. Murin a dururarong non ekkei. Iwe murin an awe sutura ra ese chuen or muri jatibis. Pues se dan mera medicine jatibis ra buchura. Iwe ebwa mut ngeri en ekkei. Iga en F. Iga en anget. Ebwe wesen figaro. Ebwe ngeterira en murin tibis. Pun ebwe furry se fan en furry fan. Redewe New Earth. Furry fan surfer. Nge esap tuer or murin tibis wan. When bida bu it can be been seri idet made it. Be been one furry fan, be been fan furry fan nang. It gave me sire bu nibitara e bu siwin. E bu a surfer safarira. Iwe ira bota kit sibwe yada giren mun posap esabujok ifa we sabujok we wen sibwe bojen fiti nge we wen posibwe bojen ebwe siwin urusere ferifan rabwe if I done Merevi get rid of all sinners. Rebu arir John Tibis seri narin furifan. Eburujok John Dupun esaptuen or sora esaptur or mojeria ma Yebet isugan wewiti. Puisudori banchage madiri euthorifan. Ngesabor sora non, sabor mojeria, sabor nibarau. Pun ngang ua veritan not a cave touch, you ajak already. You ajak already. Is a Mokure ese togeri ebwe isari touch. Ese togeri wrap around those things. Iwe iraren mum ebwe feito neti bobo fefis. We when ebwe esap tuer or esapturor nimengau esapturor tibis. O sarabun ifa se woturi wache ben nge ya se atori de sabun nge aboite ebwe wewe cheke betach pun si bue su seriace Bible study e bue maren idi de churong non neti bereben meben iwe fakku griso jabur sebach kuat siagan tuar ngoruk siagri sogoruk ko se bujan ke puasa po ajai Bible study nari tam Jesus Christ amen iwe ore
much Bible study or ban non si babju.